Kawan, Kenapa, Mang? lu nggak berangkat? Enggak. Ngapa emang? On takut lewat jalan Tenggilis. Kemarin temen On dibegal balik kerja. Ngeri kawan lewat situ, Mang. Jadi orang jangan begituan. Takut mama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati man ya. Jangankan di jalan, di rumah ge. Kalau lagi mau mati, mati aja. Gak usah takut. Sama begal mah. Bang begal. Anterin atuh ya. Anterin. Deh, bagian mau anak pisan ini. Yang dikerokin mau nge. Dulu ya. Bilang ge takut sama begal. Segala ngakunya orang enak badan. Dasar mama teh.